Poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Dijalogin. Kao što smo najavili u prethodnoj emisiji, ovaj put razgovaramo o utjecaju Zapada na bosansko-hercegovačko društvo. Na koji način i koliko utiče Zapad na bosansko-hercegovačku omladinu, na kulturu, tradiciju, da li utiče i da li dominira? Saznajte u nastavku, ostanite uz nas jer vam donosimo zanimljiv sadržaj. Dragi gledalci, pratite najnovije izdanje emisije Dijalogin. Naš gost u ovom izdanju emisije je gospodin Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar. Dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. U kontekstu naše teme koju sam najavila na samom početku naše emisije, voljela bih da se zaista osvrnemo na samu globalizaciju koja itekako ima dodirnih tačaka sa našom temom. Za globalizaciju postoji dosta definicija. U najširem smislu predstavlja jednu, da kažemo, ekspanziju globalnih veza. Definira se kao jedan ekonomski, politički i kulturni proces. Postoji, opet kažem, mnogo definicija. Međutim, kada govorimo o globalizaciji, o čemu tu trebamo voditi računa i koji su to za početak karakteristike istog? Prvo valja znati da je globalizacija tu. Dakle, globalizacija nije projekat koji će nekad doći u budućnosti, već je to projekat koji je već realiziran manje više. Svijet, po mom sudu, ne ide u dobrom smjeru. Iza projekta globalizacije stoji interes krupnog kapitala. I to je također jasno. Sama ideja o saradnji i stvaranju nekih univerzalnih vrijednosti nije loša. Nije loša kada bi iza toga stajale dobre namjere. Ali ako iza toga stoje namjere krupnog kapitala, onda se uvijek moramo zapitati kakve su te namjere i kakve će to reperkusije imati za one na koje se ta globalizacija odnosi. Uostalom, globalizacija kao pojam i kao projekat jeste nastao na Zapadu i on se sa Zapada širi na sve ostale sfere na zemaljskoj kugli. Ali i u tom istom Zapadu postoje društvene grupe koje se opiru u globalizaciji. Šta je to što u globalizaciji goni na opreznost? Šta je to što skepsu čini razumljivom? To je nastojanje da se razlike potiru i unište po svaku cijenu. Međutim, ne možemo stvari gledati jednolično. O tome šta se različitostima saznajte u nastavku. Svjesni smo razlika, svjesni smo toga da smo mi kao individue različiti. Da ne govorimo o tome, o razlikama kultura, rasa i tako dalje. Šta s razlikama? Šta s razlikama, evo, konkretno danas? Prvo valja imati na umu da su razlike prirodno stanje stvari i razlike same po sebi nisu problem. Čak bi ja otišao korak dalje pa rekao da su razlike jako potrebne. Zbog čega? Razlike su potrebne zato što one dinamiziraju odnose između ljudi, između društvenih grupa, između različitih kultura. Problem nastaje onda kada pojedinac, društvena grupa, kultura ili država nastoji potrijeti onu drugog pojedinca, drugu kulturu, drugu naciju i tako dalje. Nadovezat ću se upravo na to što ste rekli. Problem nastaje onda kada jedno ili bilo da govorimo o kulturi ili nekoj državi kada pokušava da možda dominira sa svojim običajima i tradicijama. Evo konkretno kada govorimo o Zapadu. Šta biste rekli? Prvo, kultura Zapada je jako fascinantna kultura. Ona jeste u ovome trenutku i čitav niz decenija, jeste dominantna u svijetu. Postoji i veliki broj velikih umjetnika iz Japana, iz Turske i drugih zemalja koji su fascinirani Zapadom i njegovom kulturom. Isto tako postoji fascinacija
zapada kulturom Bliskog istoka, Turske, Irana, Iraka i tako dalje. I nije problem u tim različitostima. Problem je kada se te različitosti konfrontiraju. Ja ću to svesti na sljedeći način. Kulture i različitosti treba između sebe da komuniciraju, da se uvažavaju i da rade razmjenu. Onda će to biti na dobrobit i jednih i drugih. Ukoliko postoji težnja za monopolom, ukoliko postoji težnja za negiranjem, ukoliko postoji težnja za neopravdanim vrednovanjem, donošenjem vrijednosnog suda, gdje će uvijek moja kultura ili moja civilizacija biti superiorna u odnosu na onu drugu, onda tu nastaju problemi. Monopol je nedopustiv. Tako je, monopol, ali pazite, monopol je suprotan pojmu kulture. Kultura podrazumijeva upravo razmjenu, jer se samo razmjenom mi postajemo bolji. Poštovanje različitog i razlika. Bitno.net u opširnom članku piše o etapama zapadne civilizacije i o Europi i kaže da u pozadini postoji još jedan razlog, ali ga još uvijek možda nismo dovoljno svjesni. Riječ je o tradiciji obrazovanja koja je odredila okvir zapadnog mišljenja, a u toj tradiciji pojam Europe nije nikada imao neko određeno mjesto. Kulturna poslovanja u članku koji govori o posljedicama globalizacije medija između ostalog kaže: neki autori globalizaciju predstavljaju kao oblik kulturalnog imperializma, stoga za globalne medije možemo reći da predstavljaju sredstvo za nametanje zapadnih vrijednosti, stila i pogleda na svijet čije širenje guši individualne nacionalne kulture. Al Jazeera Balkans u članku najave za program piše: šta masovni mediji nude kao modele ponašanja mladima, ko su uzori generacijama koje dolaze i na čemu grade odnos prema roditeljima, prijateljima i društvu, da li su mladi često žrtve agresivnih marketinških kompanija, je li izgubljen osjećaj za dobar ukus i mjeru gdje je granica između privatnog i javnog. Za gledatelje koji su nam se sada pridružili, pratite emisiju Dijalogin. Naša tema je utjecaj Zapada na bosansko-hercegovačko društvo, a naš gost je gospodin Ibrahim Prohić, politički analitičar i psiholog. Mi u nastavku imamo Skype poziv. Assalamu alaikum, vama u studiji režiji, gledalcima kraj malih ekrana. Kao što vidite, u sobi sam. Moji radovi, moja kaligrafija, moja ljubav. Da se nadovežemo na tu temu, smatram da današnja omladina i stanovništvo, znači omladinsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini je zaboravilo ono što ono jest. Zaboravilo je svoju tradiciju, polako iščezava tradicija i bosanska kultura. Pod bosanskom kulturom znači ne podrazumijevam tu samo da su tu muslimani. Tu su i katolici i pravoslavci i ostala skupina koji se smatraju stanovništvom Bosne i Hercegovine, ali nažalost pali su pod utjecaj zapadnih medija, zapadne kulture, sve se svelo na taj neki brzi tempo života, svelo se na brzu hranu, sve apsolutno brzo, od načina života, od prijateljskih odnosa, ljubavnih odnosa, bračnih odnosa. Znači sve je dobilo tu neku brzinu, zato što nam je to kao zapad nametnuo. Naravno, nama niko ništa ne može nametnuti ako mi to u stvari ne želimo prihvatiti. Ali smatram da glavni problem nije toliko u zapadu koliko je u samim nama. Problem današnje omladine što nisu ponijeli svoj odgoj, nisu im roditelji dovoljno usadili te neke odgojne i kulturne skice i pravila u njihov život, u njihov karakter, i tako da ni oni sami nisu toliko krivi što su tako nemarni prema svojoj kulturi i onome što oni zaista jesu i tako jednostavno dopuste u svoj život da uđe nešto što
možda i nije dobro za njih, nekad i jeste, što jednostavno možda nije dio njihovog načina života, ali on to tako puste i to vremenom se naviknu na to i ne primjećuju da im to jednostavno oblikuje njihov život. Tako da ja ne bih puno duljila, smatram da problem nije toliki u nametanju te zapadne kulture, nego je problem u samim nama, našem odgoju, našim stavovima, u onome što smo se mi izgradili, pa smo tako olako prihvatili niz nekih stvari, ne samo zapadničku kulturu i ideologiju. Assalamu alaikum. Za gledatelje koji su nam se sada pridružili, pratite emisiju Dijalogin. Naša tema je utjecaj Zapada na bosansko-hercegovačko društvo, a naš gost je gospodin Ibrahim Brohić, politički analitičar i psiholog. Mi u nastavku imamo Skype poziv. Salam za sve u studiju. Moje ime je Amina Mujela i studentica sam Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Želim da pohvalim večerašnju temu, izuzetno je interesantna i mislim da je vrlo važna za našu današnju omladinu. Što se tiče samog utjecaja Zapada na omladinu u Bosni i Hercegovini, mislim da je izuzetno velik i to se vidi kroz različite utjecaje. Prvo, ja bih rekla kroz način na koji mladi razmišljaju, kroz ono što zapravo mladi vole, kroz praznike koji mladi vole da proslavljaju, kao i kroz kupovinu onoga što je svakodnevno koriste, poput odjeće, poput parfema, šminke i tako dalje. Pa se tako našao uvriježen, tako da kažem, način razmišljanja kod mladih da je samo ono što je na zapadu zapravo i kvalitetno. Da je samo ono što je proizvedeno na zapadu dobro i kada vide nešto da je koristila neka poznata glumica, poznata ličnost sa zapada, mladi trče, tako da kažem, da i oni to sami kupe, da i sami nabave, a kada nešto radi neka poznata osoba, poznata ličnost sa zapada, onda se mladi ne vriježe da i oni isto tako rade. Tako da se kroz te neke različite aspekte, kroz kupovinu, čak i ponašanje, zapravo osjeti utjecaj zapada na razmišljanje mladih u Bosni i Hercegovini. Vaš komentar na ovo što smo upravo čuli? Pa očigledno je da zapadna kultura, umjetnost, stil života i tako dalje ima dominaciju i u Bosni i Hercegovini. Valja podsjetiti da je Bosna i Hercegovina zapravo njena tradicija, jedan jako dobar miks između različitih kultura i različitih tradicija kroz vjekove. I malo gdje se može naći tako inkorporirano, zapravo jedan sklad između tih različitih utjecaja. Što se tiče aktuelnog stanja i dominacije Zapada, psihologija sugerira da svaka osoba bude otvorena ličnost, da dakle prima utjecaje sa različitih strana, ali da to radi na jedan kritičan način. Dakle, ne da prima zdravo za gotovo, dakle, ne da ide pukom imitacijom, nego da selektivno prima određene stvari. Dakle, kritičnost je uslov da budemo slobodni. Prihvatit ćemo ono što je u redu, ono što je dobro, a ono što nije dobro nećemo prihvatiti bez obzira s koje strane dolazi. Drugim riječima, da slijepo se ne vodimo onim što nam se nudi. Dragi gledaoci, i vi učestvujete u našim emisijama. Evo, upravo sada nam javljaju iz režije da imamo telefonski poziv. Sa nama je Merijem. Assalamu alaikum, moje ime je Bugari Merijem i drago mi je što imam priliku reći svoje mišljenje na ovu temu. Dakle, što se tiče same teme, odnosno utjecaja Zapada, mislim da je itekako velik na svim poljima, što u nametanju zapadnjačke kulture, toliko i u obrazovanju, pa mnoga naša omladina odlazi iz Bosne i Hercegovine u nadi da će za sebe obezbijediti bolju budućnost i naravno zaraditi više novca. Zapad se trudi da nam nametne neke svoje trendove i standarde,
a znamo da je na mlade jako lako utjecati jer su povodljivi i teže ostvariti te zapadnjačke stilove. Time se narušava ličnost i osobenost svakog pojedinca, što je jako loše za naše društvo. Mislim da se trebamo truditi da gajimo našu bosansku tradiciju i kulturu, da čuvamo našu vjeru, a ne da slijepo prihvatamo ono što nam pokušavaju nametnuti. Zahvaljujemo se na pozivu. Mi svakako u nastavku imamo još jedan poziv. Sa nama je Emina. Mislim da postoje i dobre i loše strane utjecaja Zapada. Dobre strane su, na primjer, što mijenja se obrazovanje, mijenjaju se mogućnosti, puno je bolje pristupačnije kad pogledamo njihovo obrazovanje, tako bi trebalo da bude i kod nas. Međutim, što se tiče lošeg utjecaja, sve što je ružno došlo je sa Zapada. Od običaja, od konzumiranja alkohola, droga, od ponašanja, na primjer, vanbračne zajednice. To u Bosni nikada nije bilo, niti je to bio običaj, niti je to naša tradicija. Međutim, sada sve to postaje normalno. Sve što je ružno postaje i kod nas normalno. Sve što je kod njih normalno, kod nas postaje isto tako. Tako da mislim da je veći taj loši utjecaj nego dobar. Zahvaljujemo se također Emini na pozivu i na javljanju, a mi u nastavku ćemo zajedno sa našim cijenjenim gostom komentarisati ono što smo čuli. Evo upravo prije nekoliko trenutaka smo čuli mišljenje naših gledatelja kada je u pitanju naša tema i mogu slobodno da kažem da su možda obje spomenule to da Zapad utječe na nas, na našu tradiciju i samu kulturu. Za samu kulturu se kaže da ona određuje naš način razmišljanja. Evo, šta biste vi prokomentarisali kada je u pitanju upravo ovo što smo čuli? Pa prvo, radi istine, valja kazati da bosansko-hercegovačka kultura i njena tradicija jeste jednim dijelom i zapadnjačka tradicija, kao što je i jednim dijelom istočnjačka tradicija. Da. S obzirom da su se ovdje ukrštale carevine od Osmanskog carstva preko Austro-Ugarskog carstva. Svaka od tih carevina je donosila svoju kulturu, svoje stilove življenja, svoje običaje, svoj sistem vrijednosti itd. I bosansko-hercegovačko društvo je zapravo jedan hibrid, ali ja bih rekao vrlo sretan hibrid, moćan hibrid koji je uzimao od svake kulture i od svakog utjecaja ono što je najbolje. I bosansko-hercegovačka tradicija je zapravo više nego zbir ovih kultura koje su se ovdje ukrštale. Naravno, ovo što živimo posljednjih 20 godina nije izvorna Bosna i Hercegovina. Ovo je otuđenje od tradicije Bosne i Hercegovine. Mislim da je velika šteta što se mediji, akademska zajednica, umjetnici i tako dalje ne bave malo više bosansko-hercegovačkom tradicijom. Ja imam običaj kazati da Bosna i Hercegovina ne postoji ovakva kakva jeste, trebalo bi je izmisliti. Koje stvari su zapostavljene? Koje stvari smatrate da bi se trebale više, na kojim stvarima bi se trebalo dati više akcenat? Pa mislim da bi trebalo više istraživati koje su to vrijednosti u bosansko-hercegovačkoj tradiciji. Ono što mene u ovome trenutku sada pada na pamet, to su recimo najmanje dva elementa. Jedan je taj poznati pojam komšiluka, koji govori o bliskosti ljudi koji obitavaju na jednome prostoru. I druga vrijednost je otvorenost bosansko-hercegovačkog društva. Da podsjetim samo, kada su Jevreji protjerani iz Španije, oni su našli utočište u Bosni i Hercegovini. U Bosni je uvijek bilo toplo svim ljudima koji su dolazili ovdje, svim ljudima i svim društvenim grupama. Ta otvorenost, ta spremnost da se primi drugi, da se živi sa tim drugim, da se razmjenjuje sa tim drugim i da se traži najmanji zajednički imenitelj, mislim da je to vrijednost Bosne i da bi na tome trebalo insistirati. Svakako i dokaz toga je sve veći broj turista koji Bosnu i Hercegovinu nalaze kao zanimljivu atrakciju i destinaciju.
Na primjer, iz Amerike mnoge, na primjer Adidas, Nike, mnoge tako odjeću i marke, iPhone i takve neke stvari i počnemo da se više ponašamo kao oni, njihovu muziku slušamo i tako. Ja misliš da je to dobro ili loše? Pa nekad je dobro, nekad je loše, neke stvari, neka muzika je dobra, neke malo se loše ponašamo, malo postajemo bezobrazni prema roditeljima ili tako nešto. Pa iz Zapadne Amerike, na primjer, dolazi nam puno muzike, stil oblačenja, razne stranice, na primjer, na internetu su YouTube, kanali, sve uglavnom iz Amerike. Pa pravo da kažem jest, vala, šta ja znam. Naši ljudi idu tamo pa gledaju kako oni rade, pa kad se vrate isto tako. Je li to dobro ili? Ma nije dobro nikak. Puno zapad na nas, uticaj velik. Zapad je odavno uticao na našu kulturu, ali vremenom se to poboljšava s obzirom da sve države tipa Amerike i ostalih jačaju. Sve veću influenciju imamo, iako naša kultura nikad neće biti jako uticajna od strane tih država, s obzirom da naša država već 500-600 godina ima kulturu od Turaka i ostalih, dakle, istoka. Smatra da neće biti toliko uticajna, ali da je prisutna i da ima. Evo, kako bismo kratko rezimirali našu emisiju u ovom našem zadnjem dijelu, šta je to što predlažete, na koji način održati i zadržati svoje, voditi računa o svojoj tradiciji i da kažemo njegovati je, bez obzira na sav uticaj Zapada i drugih na nas? Mislim da građani ove zemlje mogu biti ponosni na svoju tradiciju. Ideja Bosne je civilizacijski superiorna ideja. Ona zapravo govori o tome da ljudi različite etničke pripadnosti, različite religijske ili rasne pripadnosti mogu živjeti zajedno, ali ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima ili jedni kroz druge. Društveni supstrat Bosne i Hercegovine ima jedan novi kvalitet. Bosna nije prosti zbir kultura i civilizacija koje su se prelamale preko njenog teritorija i kroz njenu istoriju, nego ona ima još jedan dodatno novi kvalitet. A to je? A to je taj kvalitet koji se ne sadrži u onim elementima koji čine bosansko-hercegovačko društvo. Psihološka teorija sugerira jednu sintagmu koja je jako moćna i može se primijeniti u ovome trenutku. Ja sam ja, ti si ti. Dakle, mi smo različiti, ali to nas ne sprečava da mi komuniciramo, da razgovaramo, da postičemo jedan drugog i tako dalje. Na kraju krajeva, valja imati na umu da je čovjek prvenstveno biće relacije, a to znači da postoji samo u odnosu sa drugim ljudima. Možda bismo mogli kazati ovako, što imaš više prijatelja, što imaš više poznanika, što razgovaraš sa većim brojem ljudi, to si više čovjek. To si bogatiji. To je ta jedna humanistička dimenzija, to je taj jedan humanistički pristup, koji dakle ne isključuje, nego nastoji naći poziciju i prostor za svakoga od nas. Bez obzira na sve ostale razlike, mi možemo da živimo zajedno i treba da živimo zajedno. Ne isključujemo druge i upravo vodimo se ovim što smo upravo čuli. Ja sam ja, ti si ti. Cijenjeni gledalci, mi polako privodimo našu emisiju u kraju. Ja se vama zahvaljujem na izdvojenom vremenu i svemu ovome što ste podijelili sa nama i našim gledalcima. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Evo ja za kraj dozvolit ćete mi da upravo citiram ono što ste podijelili sa mnom, možda niste sa našim gledateljima jer je naša emisija i suviše kratka, ali evo to će ujedno biti i poruka naše emisije, a to je sljedeće da svako od nas ima pravo na različitost. To je jedno od temeljnih ljudskih prava. Cijenjeni gledalci, hvala vam što ste pratili emisiju i ovaj put. Učinite to i naredni put, a do tada svako dobro i assalamu alaikum.